order for Mamema Kwaba and Famra Adom TV. You may cool way so. You may dear Augusto, I wish a Nkuranhyensem. Na me amedi ho chiame ediam jeso ene nita kotego. Ene de ye betwana montuo bi afa amamre. Oh ye ka amamre a se ye wo ba wiase a as you come into this world, you grow up being presented with a variety of images and cultures that you will be gradually convinced has been the best image you have to pursue or become. We are saying the emfoni amamre ene akwan hodo ekire se we ene edimu na de akire ebia suban ebia neye ebia kasa se abodini ese wogie e da to anim na ma me ncha se enkyerɛkyerɛ amamre ka protocol ka culture. How do you define culture? Culture embodies the social behavior. Culture embodies the institutions and the norms or measuring standards of behavior. Yeka culture eye nipakusu se mote baabi musu eka bomu enempo enioma mota eyoka bomu ena esusu ye disusu subanpa ewo sa nipakunum. These are practices informed by ideas, ways of life, traditions, heritage, values, habits, and tailored social behavior. Ye cancer culture, ye empo nsusuye, ye eda ankrankre etimu awa kabomu awa ye empo nipekuo. Ye nipekuo esuba woso dimu bia wo ye bie. Ena empo wane nhyehyeye ani wo su ni wo ban ani wo tete nsem a wota eye abakwasem a wodi bubra ena empo de somboma wo ma wodi akire enti wo ba wiase asa ne manyina ekekire de soa wa ba wo ye Ghana ni wa ba wo ye Nkrani wa ba wo ye Framantem ni wa ba wo Asanteni asantefo amamre ena enkranfo soso ye kusum bo na beninchon menim se da kana yewe mu ba igbofo soso be wa amamre kro bia ne brono bia ne bebia te bia wo na amamre na ye wo ye tade kyerɛkyerɛ wo ma wo ya ne na ye wa ye de anya ne abo ne atwe so enti ento ha se obenya do ba bie no na nipakuo su ene wo ban ene wo amamre aban wo amamre nipakuo su ene wo suban ene wo ne ye aban wo amamre eno nti se wanyini na amamre ekura wo no enya amamre a odi firi osoro na baaye amamre ekura wo no enya amamre a wa na wahyehyɛ amamre kura wono eye wobi su ne ban ne hwehwemu ne ye na watintim wadwen proso na woso wafre no amamre. So many of us are following the cultures of others that we call our social culture. Some of them are Ghanani, and Ghana su ne ban ni, some of them are Kani, some of them are Framantem ni, some of them are Nkrani. They say and Nkrafo wo yo enya no kore. Though culture is inbuilt, it shouldn't be static. We must say achira amamre de, but amamre aya de abetimi asakra mu, eba na wabusua chichire, eba na nyonko mu, eba na wadesua mu, eba na adwuma. Nanso ya na yehwe TV, ite radio, ye kan papers na there, they all justify cultural realities and utilities and artifacts. Eba na media kwa na bro ye papa say when na ekoso na say kwa dia ba na say bibi ton we culture we say singaton we say cookaton we say standardton je say aye amamre a ye di akire na enkam yen e ma yen kwa adwen pro so enwini enko akire say mesusu how do I define a new culture away from the social culture that I'm in? Culture and ye di so awade mu amamre ni peso amamre bi wo a wagye atomu a adane empo ahwesode ya de wubra na me pese mbisa se wankasa wo a wotie mi ne no wo amamre wo a wotie mi ne no wo amamre e de na betimi de nsasi so akasa we ye me so amamre we ni mi su ni me ban. These are my institutions, these are my values, these are my beliefs that determine how I act in life. As an individual, yes,
You must abide by social cultures, but indeed you must define your personal culture. Eba no wawade a amamre be na wankasa watintimu a wode bo amamre ebu obra. Eba no wadwuma yo a eba na desua a wode de aye na obi aye bi da bi ena kono ka hunu se onyame ebo se ne se so Bible no say for God made you in his image and likeness and not in the image of any society. Onyame wanhwe nipakuo bi so na de boye. Wanhwe oman bi so na de bowo. Wanhwe kwadwo, wanhwe ama, wanhwe kwabra, wanhwe ni, wanhwe togbi. Ohwe no ani mu ena oye ose ne seso ene suban. Indeed, even though you have to work to fit into any society, you must always consider your own personal practices in alignment to the society. You must consider your principles. Na enti no obo nipa se ne suban be man wo ba ene wo boy ene. Enti ja hane na madase se wo de fide to Adom a wo hwe me. Ma me ni kan enne nipa kuo bi ase a wo bo a me e Thomas e Priscilla e me nua pani na me nua keto akura we be kampadu me da mo nyina ase wo production room o me da camera for ase na ma da sound for ase ma da nipa bia wo so masene a wo ma adwumade we ba so wo a wo hwe me koso ana hwe badwam na menya nwie adwumade we wo no nyame entina order for